Halo semua, nanti kita ngigak sungai no mandi mai hujung minggu. Tok ya, Sungai Pedaun. Oke, jadi tempat tu terletak di daerah Bau. Oke. Jadi nanti kita nya hujung minggu pergi ngagai tempat-tempat ke biasa no kita santai-santainya. Penuh orang, berpadat manusia. Kita tahu ngelawak kita sungai Pedaun di Bau itu. Oke. Jadi tu gambar. Kita pakai yang penjalai. Oke. Ini kita nurun ke bawah kita. Tu sitik pengkalan jalan orang ke kebun. Tapi tu dia gagak mana lah. Oke. Si atap itu boleh mandi camping. Oke. Jadi cerita ku mai bala aku kita lah. Sungai enak tu dalam dah, cuma ya temai ni sangat-sangat sesuai. Tak di Kristina mandi. Paling dalam pun alam punggung tu. Aku milih tempat ke baru pun kayu tu, milih ke Lindung.